Wananchi nigo becokeri tukoria rero irigwa kachikura chiko bachora baraibe kiama kia UDA ase chinsemo abwa sensemo ye bunge yabo nchari purity mura oyibo go kuriye kerogo kyo bujumbe wetera se kiama ekyo asokera goteba buna obwaki bwechikura nigo bwagenderera asenchira ere endonge nabo igasenchira yobo twerero Marieta nkoroku Purity mura kirera rero tubwate exercise ikegenderete kugwa kachikura chia UDA grassroots election echire togo chora barai koru kere polling station bagochi goto tenenera ase echama geito kia UDA so abantu bachira abantu basokire baakire chikura ase obonge buna moroche nande nkero omonto ogwake kura tari members boka ba UDA kero omonto ore omwaki ekura gusiengima ndobwate positions buna youth representative, ndobwate farmers representative, ndobwate religious representative, naende ndobwate mpaka members, ndobwate nainde professional religious representative na abange bande. Remember kiameke ni chama tawala cha Jamhuri ya Kenya naende barai barimo gochigochora na bagochikubawakilisha koru grassroots level. A process igere digital, it's fair. Buna kigenderete buna buroche gali bagenderete ko waka bagenderete waka chikura ige buna ke waku results is kuba streamed. It's a very open, it's a very fair a process and anybody it's okugenda gali chidageka isato gwakorire gwaka yani dageka yemo gwakorire gwaka ekura yao so fine bogia kumuntu ranyora challenge nene. Thank you the press. Kwa majina ni Lawrence Masase mwenye anawania kiti ya udiwani ama MCA ya Bugiakumu Ward 2027 na leo hii tunashukuru sana wenzetu ambao wamejitokeza kupiga kura ambaye tumezunguka karibu vituo zote za Bugiakumu Ward ambao ni 17 na tunaona turnout iko mzuri ngawache nafikiri kidogo kuna watu wanachikokota kidogo kwa sababu ya shughuli zao. Hii siku ya leo ambao wameweka ilikuwa ni siku ya soko. So I think ndio maana watu wengi hawajatoka sana. Lakini kulingana ile record tunaona kuna watu wengi wako na imani na hii chama. Ni chama ambayo naona watu wana imani nayo na wasiogope. Hii result ambayo inapigwa hapa inastreamiwa live, si kitu yenye unaweza sema kuna ukoro.